Nande ni kabaone tigania East musiene kwa ba Helen Kirote. Helen Kirote ni mwasi wa cervical cancer. Cervical cancer ni cancer ya imwe irai wata mtu kana mtu muka itemenyekana na niri ya mwirene muno mbere yesi ya kumenyekana ni mbibe usumbura mtu. Nibo onto kwethero kuribu onto boboya antu akaweta kubethirwa ithimi kana check up ukaita nikenda mantonto ya menyekana mapema na yomba utungatirwa kweyo. Watanena na Helen Kirote aitwarwo no rwake na murimo yo ya cervical cancer ndani ya mubango na ya ugima nutonga ureteri nioni Doreen Katambi Kenywa. Helen Kirote amenyere na cervical cancer kana cancer ya uciari miaka 4 thiri. Ambĩrĩirie kuigwa ũrũrũ rĩthiria kauna na mwĩrĩ wake yathira inya pio pio. Ndanjĩrĩirie kuikua ndio moko yacio atuiga gwaga ya bura witanganya niyo gatuiga kukutu ende ibonda ndanjĩrĩirie wikuo ende mwaka wanjĩrĩirie kuingia nyuma ya murimo yo weta saiti na aliunganire na cibitari mwanya na eta general athimirwa murimo yo yura yombere kuonekana. Anjĩrĩirie kuita cibitari general ndaita cibitari nao ndona ntiko kwenda njĩrĩirie kuita general ilo nderwe nkabuthirwe ithimi ndaikueceta ndanitanya maikwa Nairobi kithimi giu keya nderwe ndi murimo yu kuoneka no ngeta kuithwa Kenyatta. Au niyo ambĩrĩirie utungatirwa akilukira chemotherapy na radiotherapy cibitari imwe ndani ya muciĩ Nairobi. Ndiwita Kenyatta indalire nketha gontuko 35 nimeninde ndandikwa kliniki nao ntandimiti kwino twaita kurara nditugaita rukire mwanka ko 35 itokirara nyumbani ndende kuriye kuthiriro ndeire ndandikwa kliniki general nende no kyo ndiangita ende Helen ni mukiri Mulungu na imurombi Mulungu na aromba Mulungu na no amuromba inya kaite noka na aitikia thina iwe niyo yakathira pio na ka ora oni utivonda ndone ndi no samba pio ke Mulungu no tanto wa kanti murimo tora winda wire ni uti murimo tora ritonera baba ankayukia undamba Mulungu magengai na yukora no ndanjĩrĩirie kwendelea ni cibitari na no mbendelea cibitari ni mbitikite na kora boyere ba ura konde mantu ya utumira cibitari na bo bakaiciumia kutumira mantu a cibitari na ibuo bayukegio ni kintu kia bata muno muntu mukao ende weta kubethura ithimi kana check up ukaita no nturira cancer imwe ntu ya cervical cancer cionekana mwirine kweyo ni tungatairwa na ikaomba ni kuthira mwirine wikwaria mbete nyingi muno Kenyatta ikantu mbotali na bura torea lakini tukirikia twatumirite karibu 1,300 tukirikania ntukuyu antu nyumbani ukombore kunyona kuria kari kuma kugaitia ngari ithatu niho twauma tugita cibitari mwito na mutogo kuria antu baili ndiko ikwaria ngarama muno na nibo boya kurikana ati wetha wina cancer tike bungu kegu na antu nibo rakumanya na murimo yo no kana gwiciumia tu antu mukuru nkithera ndina mukuru no wana tu baiciumagia ura kuringana na ura kukumbira Muwa muraidhiria wa Wero TV na kwate oenikire mubango ne yoyo atoyo ugima nutonga aratwarira cia thiria ya mwiri na ntukwerwa reito weritwa mno kwethira twina daktari Faith Kobia kuma Meru Hospice. Karibu sana. Asante Doreen. Na ntukwerwa reito renda kwaririria cervical cancer kana ira twita na Kimeru cancer ya uciari bwa mwekuru na twetete na mbere tukienda daktari atwira ni mbibyo bieta wa cervical cancer. Ibwega sana Doreen na antu betu baba waletie TV yetu. Cervical kana ithera gicunci kimwe ka nyumba mwana na itwita cervix ni ara nyumba mwana ithera yambiritie
kenda tonya ke nyumba mwana yongo nende cancer we wata au murango ne ya nyumba mwana ke mtomoka na ni bibio bithera bitumite murimo yoyo ya Antone au imbuweterenge cancer cionthe ndorini gute muntu wici na ciuma lakini kwithera kwina mantu ya makai yatuma yalinganira wana murimo jwa cancer wambere muno ke cancer ociari kana ke mtomoka muno amba kuja no tuba kwithirwa ke muciyo umwe wacio age murimo cancer nyumba mwana alafu kone ndika igetana na family u ni tutana icio ko hereditary alafu kwirenge kwithara muntu na re mwari nguthawe muntu mwari ukethera we mumaramari twaro kama manojo rono kama manojo ngi au kama manora kwina virus ira ikamatawa na njira ya kumama na mtu mume na mtu muka itawa HPV virus na virus iro mbaweta kumama na mtu mume akethirwe nayo wamikamata ukeja no ke mtu muka ipo ntotu wa cancer enyumbe mwana is sexually transmitted in ke percentage ni sexually transmitted yusa mantu jamona nyake barabetara muno bara ekuru bara banyunya diara muno nyo cancer ni mba muno kugitatia kuja muno kiria antwaka arange ndori no to murimo yo HIV kana murimo yo mukingo ukia kwethera muntu na murimo ya mukingo already nyewe mwiri ni thara ikwina ndari ngi kuona kinya HPV virus ni yatonya mwiri wa muntu yo ntuyo ibo twira ekuru kana ekuru babe na murimo yo wa HIV babatire kwithira bakenda itha wa cancer nyumbe mwana no nto cita wa sister diseases ke cita nacia ko ya moya mantu ya makaya tuma muntu agera murimo yo cancer nyumbe mwana na arangi kwa kuthira muntu muka kana mwari ambiririe mantu mama na muntu murume i mwana umba kuona muntu amba kuthira kamwari ka ambirie kumama na arume na miaka 12 akiwa kinya miaka 3 na mamete na arume kithumba baibo tona arleta pake ya kuwa murimo cancer nyumbe mwana ipo twira antu ciomio ugerie kunyia ba kumama nabo na ithiro kama mama nabo ni tumira mbi utumire njira cia wikingo tigawa murimo nontu onda kwira ringi itana cina njira cia kumama na muntu norongi na kwe betika ati cervical cancer tuko wata uticiarite kana ute imwana ni uma kana norongo teo mandori nontu nkwirire science nini mantu yametuma muntu age na murimo cancer u te lazima withira i sex yake kana kumama muntu murume na muntu muka ni yana cinya na family kana ringo kethira muri yaku yote na inya wina ituta core diseases mirimo yengi ndene muri yaku yatuma iminye kwa mwiri kenama ndari ngi murimo iche yo cancer na yugeta atia yatonya ndene muri yaku na tukienda kumenya kithani yuata akaba miaka yana ni baba nunu kana ni anto ba kuuma miaka 35 40 witia kana no yo wate mtu wende ndikiure kiandori na baba wate murimo cancer muno cervix kana nyumbe mwana ipatu ita hapa kinyete njinire kugena twana kana reproductive age baba kinya murimo yaginya baba kugena murimo cancer no tuba kwethira HPV virus kila mtu ekana kanini pethara bena antibodies to fight mirimo yonto yeu yonto HPV virus yeu ibo ntokona nyari kugutha kuna vaccine ile ko muntu antu muntu tigite mwana na muntu mwanake ko enjie nini stress muntu agana murimo cancer enyumbe mwana na ibiona nere bile ko biethera bio kuona ni ati muntu ena cancer kana signs and symptoms cia cancer nyumbe mwana okay kiuria kia mno ukutara kuna dalili nyingi mno muntu amba kona antu aku na thina wambere buruke tawe muntu muko kambia kibesha murimo ywe kuita yo aitia muko yuita aba mongo isa ni mo baterie kona antu akabete ke daktari teka lazima ethero cancer lakini baterie gwita kona daktari kana ringi kona muntu muko ataguita ruko na ndamu na baterie gwita kona daktari arange twira waturie kuru ubatire kona ndamu ekwe mweri orimo mweri lakini ukorema mutoro na ndamu nyenya 3 mweri omwe isa ni tebu mtu abati kumatoka ki daktari ageta mwana arange ndori ni ukakona mtu akakwithirwa babe na kurobo miaka withira na mukuru ku batire ukaraniwe boya bukawirwa lakini watu kende bakana thina mera wa mama na mukuru ni ambire kwibororo indalili tebu na isa ni mtu ira mtu kia kuona ukambia kuibororo mama na mukuru matoka hospitali spindi kenda weta kuona daktari sai ni ngetonete muno common sana ni arakona mwekuru na thirie kuona ndamu mweri ita post menopause ukona mwekuru akambia kuona ndamu renge baba ingibe yaba atoria bamborio faith kandiraire kamwali renge
ukona akona yongo kari ari na tagukarika so muntu mwekuru kana muntu kinyete miaka kambia kona ndamu ikiambira kuja ringi isainite bui na bateria kona kona daktari na screening no screening no tubo ya muno ntutu ya kenda omba kurona murimo cancer kone twita primary prevention kana kugire na jombere yotera tonya kwa mbere buru muntu muka wende na batire wita kuthithira kithimi kia cancer o rimwe mwaka ita wa pap smear. Pap smear wita daktari ahuta kithimi nene nau kigekirwa machine-ini gikona kethera gutinambi gutina thina iu ni wita wa pap smear ite bwari mwe mwaka ki muntu muka wende akinyite njinire kuya twana alafu kwi kingine kage kuthithwa nturene cietu gitawa via and vili kione kikira daktari eta aka visual atega cervix ya muntu muka kwenda watu ikaira ukona kethera ku changes chikona nyendene cervix indi kwethera ku changes ikoneka ageta atrito kurio ire wonende muntu kanse yukanekana mapema nkona umandorini either 100% treatable lakini ukiakore kikendelea kambira science ito kuwaira ito watowa kinya kathithia ati atumba kora ikutharimo kwina inya muno kora na mtu akawatwa ni murimo uyu na yo atritwa no chances ya wesa kuona mwana ciendero ire uru kana ciende rimwe mtu akathithirwa maybe yetu ta chemotherapy ka radiotherapy rimwe treatment chita china inya muno weibu yakenda muntu abwa lakini muntu amba kuthira kwina changes ciatuma ciige in the pelvic area ciatuma gwatuika concession ikagena inya kidogo lakini tutiwa iyo mwisho muntu no wageria stino muntu no kamate mwana ku muntu tona teba kamatete tona na baciara tona twao baumite treatment ine murimo cancer although percentage nene ibandile ya muno ukona muntu weria kukwata mwana kugena inya na wita kugwethirwa screening kana kwoli wani therwa ina garama nyingi muno kana kinya kwina amwe ibwetha suotheri wow kiki uria kiwa muno ndorini kira antu betu bobateire kumya kithimi kiu kiaitwa V and Vili ikithimi simple na kithimi kiumba muntu tumba ukiona no ntu cibitari cietu tuthithagia free ekuonde cibitari nyingi especially cia thirikari utimesha muntu ari acu no kiki ngi twita pap smear wata cibitari ontu emerunjene no ria ciringi 500 no tuno mwanga kithimi kithithwe kiteke laitho boya daktari alafu ni resort utumirwe be karangara mo ciringi 500 lakini kira kingi kithithagwa no to field na ni kithimi kia na kio muntu no athithirwe free na wantu betu ukiakubi kuthima no muntu na bateri wita tukienda kumenya mwekoro wake akwirwa ina cancer ya uciari na ta ya imo affecta amikarire yake kana unyaura bakuria na mukuru wake kwawe kiki uria kia no ntuitonete antu betu cancer ke affect antu muno nonture munya na aturi amirwo space no kona mwekuru wake ya mwekuru mwana kene ndi athithia murano kinya atira kinya kana na agire murimo cancer na no kumya murimo cancer muntu agire ikironda kina unyumbe mwana ndiwa atakuma ndamu akauma roji akanunka endo te kona mukarija wona mukuru yo ketha yuna thina muno na yo affecta antu kimathwani muno kone ndi muntu na agire na tankuthithia mukuru ngo na ire na ate akuthithia nuntu botho kudorini ibo ntu kuga antu beto muntu na baterie wita akathimwa akona kitha kwina thina kitha kuyo akaiwa dawa kurio na akabua na coka mukarija uyo coka waina na kire ithimi bi bia kuita kwoli wa cancer tu screening na iwe ngi wita pap smear yes no chichonde screening antu baba ingi ba thera ba ikira wita muno bakauwa mtu akaiba murimo mantonto ya unata omba kuwa kesa nto ya ndenda kwira antu beto ndorini tugai 2 minutes of shame gutebura no ntu weta ki daktari akwire ritangu cia kunkolie na atethire ndakiyele ndorini akolie na ibu baile bure au akuthime uti murimo joro kaiba no ntu kethio ntu kathimi ka machine kara muntu eka rwandene na ukekara kuringana na size ya muntu ko thomba utindikirwa gintu kinene kurukia mwiri jo aku kune dependana na kethia ura ya kana kairi kwina size medium na large na small ko wendo tururuburio ninde kayile tu kauma uno gotoke minya ketha wisa sawa na ndene Kenya ituisie kwethera kwina specialist ba cancer around 25 weta 30 na antu baba kwa hata cancer no kaba weta bakingi ya ontuko no kona kama daktari baba ani kwa antu ba matibabu kana ba special treatment ira ekwendekana kiki uria kiando rin non to like me better than day palliative care nurse I have a BSc in palliative care na kendene thia tu ya Kenya tuba kai muno na sisi baba thomete mantu ya murimo cancer na nyaba ta oncologist nyabo ndorin statistics yo mpana ocho cha uma iba kai muno lakini no kumenya as palastia kana mwaka muthiru kwerekana antu kurukie manele ontuku takugata murimo cancer
yambire ndio ntuko kiona antu bano u baba ingene na kwi bara borende bena mburi barare bathimi baronekete na jwe woro utukuri na antu baba ingi muno ko wende ndenda kwira thirikari yetu nya baciumia ko train nurses baba ingi madaktari baba ingi kenda tumbotethia antu betu na antu bete screening bathimwe antu bathima kurio murimo yubuya ubaya sana daktari tuweta tukauruka ndeka intale muretheria wa Wero TV na turiariria cervical cancer kana ira tweta na kemiro cancer ya uciari bwa mwekuru awaita kuraya intusokete iria ngozi ni kenga nontu bwa lactic na amino acid bira bietherwa bie iriene niretherwa rina calcium kintu kira kiaya mayo na milaito kana mendende inya ya mwanya iria niretethera cia waka misuli ya mwiri iria nire nia cia witia kwa tharike na kunisia ugwati bwa kuwatwa ni murimo ya stroke na mithemba imwe ya cancer iria niriana cia mtu na niretethera cia kuita kilo cia mwiri nanko wateo ni okaire muraithĩria wa Wero TV mubango yoyo eto ni ogima no tonga na ntuko yerware ni tukwaririria cancer ya uciari bwa mwekuru na itoweretwe muno kwethirwa twina daktari Faith Kobia kuma Meru Hospice ora omba utwira mantu ya mainge muno ya moya utemwe kuru utomba kuwata murimo yoyo ya cervical cancer as long as nakinyethetie miaka ya kwewa mwana na screening itherwa ye ontoba maana muno na mtu nabati weta at least omwaka kwali wakethira na murimo yo na twetete na mbere tukienda twira ora mtu kana mtu muka omba kuiria niko watu ni murimo yoyo wa cancer cervical cancer okay ibwega sana Doreen na ntobetu baba batotegete ntukwerwari murimo wa cancer enyumbe mwana renge bote muntu makro tomba kuwato yo twire na ora omba tomba kurira murimo wa jojo cancer enyumbe mwana pambere buruke akwethera kwe muntu mucijwa wenu aga murimo cancer rethera jojo arethera mami ora mukuru na watu kwe muntu mwari kana muntu mukaenda ne mucijwa baba tete kuthima bonde igita kwegita orimo mwaka na okay akwethera we muntu muka na wawe na sore barume baba ingi baraba utumanduge wondo nabo no bateire kunyia no tunjire imwe tumamuntu agana murimo wa cancer enyumbe mwana arangi na kuokea kwethira na murimo yonto yo HIV kana yo mukingo ndene mwiri waku na mtu nabatire wita kathimwa no tumirimo yuketana iria HPV virus na HIV rambwire ringi kaitana iria ko mtu nabatire wita wakauliawa arangi kirie kuroba nyunya thiara kinya meru itonete kuroba kenywa thiara kana ari bakenywa thiara Doreen na mtu yo no nabaterie kurekana yonto thiara eu na karamukariro mo yatiara mantu ya thigara no to thigara nire wa nituma muntu muka kinyewe inyewe mwiri ikanyia na ringi kona kana mirimo yonto e cancer na tukienda kumenya ura society emero edwana cia kuhusu ntobobwa cancer ya uciari bwa mwekuru ni ibethero bakiomba wetikiria antu ya baka nani antu baba ya bari antu mwanya mtu wetete okwa na kithaba tibo ya uboya na ataomba kuira society antu beto Doreen mwi badara bena bire bibingi kana mathwani ya tibu iyo na mtu ena murimo cancer pambere mburu ukibako yakona mwekuru mtu mwekuru akinyete miaka 8 kana miaka yewe mtu kurete we akagambira kuma ndamu akambira kununga ibambaire kure nate akariu papa ingi batakunya ni cia rwarite kana kunya karoi kana nya kadi tonto butebu kana kethe yonto na kuthada kuna into yonto mira kunya karite mirera thibo nto ukona nambi thine nyingi yonto yai ko wende antu betu papatire kumya murimo cancer mirimo yorengi no kia kona mtu ayitu no paterio mwenda no mutetheria no muciumire bukaumba ni kendo mbakona ndawa no mbokara boya antu betu ibethero bathomethia tubwani mantune ya kana ntune bwa cancer na ibetekera cia maritani yao antu ibetekera cia Doreen lakini still ukona rira kwirwe yu tuthimo kona bakurea kuumiria bakona sifuri untu bone ni mno guta kuthira kithimi kiu lakini ndenda cokeria miru betu nkatho Doreen no ntu yari tu bangite kuthima ekuru ndimo buthima na mwanka watuka butathiria
no kona antu bena wendo bakuthimwa Yes. nanga muno barakuru na buru ntu bena nya muno kuthimwa muntu mwana ke kona makuru na ukirira lakini ndenda kwira meru betu nya wathima daktari kamwale kanini kana muthaka no kuthime kuru itikirira kuthime no ntu kinya kuthime irio itika kuthima na ndike borona na ete so ndenda kwira antu betu tibaterio kira mtu na betire gwita kathimwa na kamia thina ciawe kurio no nturiro muntu mbote tuka na kuma mtu akwirwa inde kuwatikana ni murimo yoyo wa cervical cancer na atabu mutethera cia kuma au kiu kiuria kia muno ndorini no ntu mbere ritu de kithimi kira mbure kitwa via and vili bibi di so muno kenine kana kona sibitari wito kathimo kithimo kwa resort ciaku au mbere buru ndorini muntu naitana wa Brombo Karaboya wajaire kwina machines in Ontomeru level 5 hospital kwina machine twa cryotherapy na kwina centers inkai chikuita china machine such that mtu ayeta thimwe menya waikira kithimi kiu no nakithira kwina condition na itungire lesion kuma small lesion to a bigger lesion kethiri condition kanini kakaithwa there and there kawo weta ikabi condition yonto karonda kaketha kaumete uki cervix ika uki murango nyumbe mwana ketha yo karonda onto kanini ene machine ubeta itaeka thithia itatwika freeze kana ikaikira ikaithia na mpio kanini kuba karonda gwa kathira buru na muntu akaragoya iwe ndakendelea ucheka wathira meri 6 wathira mwaka na baba ingi baguya buru na watwike ndio tithina ya uringi na mtu watoi cancer kwina possibility cancer ucokera kuntu kungi mwine kana inyocoka au yarire ingi no icoke ndorini na tikuga ntu no gire cancer mtu nagire cancer nyumbe mwana kana cancer nyonto atumba kuya cancer kiu nutona arimo kona mtu agina cancer nyonto ndari ingi ukibona ita cancer nyumbe mwana ku cancer otie tumba kugwata ndani ya mwili wa mtu na tekuga no ntu no gwaturi cancer tumba kugwata cancer ingi dimoni wata antu yuta ta multiple cancers uitare mwe na madina yaye yanachana treatment onto yoisha radiotherapy chemotherapy ni onto ireko especially ke nyumba ya mwana na yes rimwe utona ekuru muno kathithirwa ukakirwa yonto tuta radiotherapy na radiotherapy keteithi region ira cancer wiri na pelvic region kana na kociari na rimwe tuona mtomba kuthirwa cancer depending no nakathithangirwo kuna rimwe omba kwithwa akambinya kuma mwe atakuma atikwenda kana kero atakuma atikwenda lakini ni effects titawaleta na ikathira arenge mbakona mtu akanyiro ndanau lakini na bibi titawabikathira na tokuwa kaba inyoge side effect lakini bo karibu nenda gweta atia buthire kowe ndi anto bakira muno side effect icio bakuya ntu ibaka ibai ate bonde kaba ndi mweta kwina thina muntu akaiwanda wakabwa side effect cia na choro ikeya tukamya gukethia iketera kuicio ikeya na kulingana no wai akanda wai si derwa si strong no si na inya mno kwethera kwina wikanda wingi imtomba utumira kana process ingi imtomba wetera kenda aomba kubwa ki murimo yoyo ya cancer nenda kwira antu betu tekacithoki muno ndorini tekaithoki ni tare mara mtu thare mukona mwiri waku utina inya rimo cia kuinyile kidogo lakini orokendelea ogetokibuya na utenjire ngitumba wita ithia mtu athithirwe sanjari no tuwa mbere muno ndorini ukwethira kwina thina rimwe tuthie sanjari ukaitwa nyumba mwana kenda no rito yonde kana ukaitwa part depending na thina yana ikitha ni extended teme kana ni kurite muno ndorini ituri cervix ni tawa yonka kana nyumba mwana ikatwa yonde iwe ikathithirwa alafu ni mtu ageta chemotherapy ile kwikira mikia kana riweta radiotherapy na kunyengeta brachytherapy na nyone no tetheire still kurona cells cia murimo uyu itiketo tamba side ingi cia mwiri na ibia kurabire ku bomba antu babethera bena murimo uyu bera wabaria muno kana kuimenyera ko kiki uria kia ria mtu na murimo cancer nichirimo ni no tupa treatment unyenda munina mamuno ko twenda mtu arebe kurabio mongela ndamu biro methembe mingi tokare ntukuingi mantobe kurabio mtomba kuro ndu bibingi bira mtomba kuria no ete bimwe tu kidogo ti lazima bionde yonto muno kara grains deep grains green ya chare chambere mtu manyani ya ruru ruru rwata mena nyoro me andori rwara green umaro matuma rucoka cenda murio gitiria ria tiracoka kuna nyani cha kimero yonto cia terere yonto malenge yau yonto nyani cia ndoroko nyani deep na nya spinach chitara sibu ichokia muno ndamu arangi kurepia ngope wikira mwiri inya yonto proteins karat una kanyama ukaruma ona
ibyo ntumithere keturua ni akaria biro bimwe tuma mtu agia mwiri ukagia na inya lakini ukava ndi no tumishere te watainya mwiri tukima tukanyia mno arange Doreen bia kura bibia bia kura mtu na mwiri juna thina ibia kura bira bitiriti makonde kede impempe ukatia mpempe ciaku karibu kidani ngano ukatia ngano wekera mutu ukatia mutu ngano karibu kwa chapati ciaku na mutu yo na antu bakanyinya ucuru na bakaria bia kura bia tene ukanyinya mauta maingi ukanyinya into bibinge mautene yaku bia kura ne biaku kenda ura bia kura healthy arange Doreen roi mtu akanywa na wingi plain water tekuwa roi wanywa chai iro onywete utombo substitute juice kana roi na juice kana chai kana bibingi roi very important no tutambasia toxins rukura roi mwiri na no mtombo karabo yatetheria thinu kenda sinyia na ingi twenda muno chukare is a media to makanza cells titaikepo multiply haraka sana kwa hiyo twenda hapa na dines kansa mtu akanyia sukari refined to randu kene mtu akanyisha no to ni create environment nje mno kenda cells icha kansa ciumbokura kwa as much as mtu akenda sukari ri tubaterie kunyinya na nate kansa ya affecta mukarire yo mtu tuwe mtu areta mdene yo awe akarima aitanguine asoka oro akwirwa wina murimo yo na waetira ke treatment hii nomba kuendelea na ngwesi ya kuwora kana ni tomawa mtu a slow down kidogo kiure kwika depend na ara mtu akinyete akwethira wambiririe ndawa ru mumbe na inya kuninya muno kucokera ngwire ciaku no ciumba lakini barabara bamenyere bena kansa kurio beta bae wandawa kurio bathira mantu yo bacoka no mona mtu aitangwisi akiboya na gatithira bena thina kinyere ku ibo ntunkuga antu betu baterio ciumia mtu akalithwa kurio akambira ndawa kurio kenda acoka maisha ya kawaida ena inya wora na dai kwewe ukumenyera mtu wina kansa kwewe wineo na mtu na kuibwa taukeri na kuibwa yaka yoyo mwisho yawe na ataomba kuira family onto ya ukana sore ba antonto ya ba na mtu wa uengwa Doreen ikwithara kwina inya muno rimwe ukona kinya batu tukumenyera antu bathine kansa rimo no kiroka iba nuthirire inya buru onto kontu kutrimana na mantu ya marito kwinya batu tutatu kenda lo kwewa lot of yani utetherio kimatho ni ndati mandaktari ndeki tima batu tukuibo amuntu kumenyera muntu wayetwe ethera bena thina no kona muntu no ririende gwa karwatia kironda kinene ire na tuwa muno muntu akethona kansa abatire kuria muciara kirantu baba mwendete kena bamumenyera bai 24 hours te mantu anga kwina time no tu bati umona bakara mucie na ntobo tumwe ndi kwitara kwina inya lakini tucomacia kenda tuwa tukare na ntobo no tutumbo gutonya program ne onto hospice tutamenya ntobenu kenda tumauta twararia nabo tuba kansu tubonia murimo ya kansa ura mutomba kumenya na karabo egate kuthangika na kenda muntu no wayitu murimo yo remain na responsibility rararire mwene mucio ontoro mtu kona mukuru kaya murimo kansa lakini antu bakambia kone ndi na irwe tumwekeka kando mantu tigwa korwa lakini ndakwira antu betu role mtu ke family iticinja cena onto ba murimo kansa kete mukuru nyata atuika ate kumba kumeta ndeni kanywa thaya misho gwitatia ku shut down mtu na bateria kutetherwa kete onto kwenda kuthithwa mucio na mukuru eko na tikarakwa abatire kuruga batwithithia atia mami twithithia atia role ile we in the family ibati kwa maintained wakare mtu raita atia ya mtu raita so itwenda mtu kenya itwita ki thomo getu dignified death nyatuika akwa kimenya obwantu bakwibara bendete they were there with me Njane murimo yo jonde betaniti ya uniba bendete so ibo mbenda kwiranto betu bamwende bamumenyere mwankara ntukushawika thira nora no survive tenwe tuka akathira ithia kendo makone bangi kanse kabanyekana kurio ni ora na muntu akarawea bwa sana Faith tukuthoma mantu ya maingi mno na tukinya mwisho yo mubango ne yetu iranga kurikania yoeta wa ugima no tonga ntukweru ari tukumba kuthoma mantu ya maingi mno ya kansa ya uciari bwa mwekuru na tukwethera twina mweni wetu Faith Kobio ringi kuma Meru Hospice yes na unimbeta wa Doreen Kadhambi karabwea kuireka mtu ya maingi no aireke no ntubwa murimo mugoto mpara kuingirwa ni mathwanio kuroma kana karande itarira ya mno kwina mwanki
mtu akethirwa na kuigwa kuireka kana kaireka mumamie nthi boya ya mpaala tulia maru na ukiria mauru yake euro ria ituro biaku mumamie konto au kusia ruworo rwingi na rutheru mtu aiba ibobo ya mukarie nthi mpaala